الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إمها لبتي أخونا أختم الله سبحانه وتعالى أقول منا تكا أقول منا تفاتو إتباور نيوم التكين إكلانج وني لواف أقول منا جنا عدد نكرة إتباور مخلوق التكي أقول من تكا مي وني خدمة تركوا algon men navren biya bodati taketi algon men takawani khidmat teri korawaf Allah subhanahu wa ta'ala ekalang algon men devwafa niumetta ei algon menge washagen wa tafatek niumettaka algon men abin hashganduga ekalang lavwafa niumetta kiyei algon men guna adad kuram fashafika muga wana mois e guna adad nukurevene fada gina guna vegen wa niumettake ekalang wahi korawaf ve wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha تمرسكناك تيبامين ديفافا نعمتا تيبامين غنا عدد كورم فشافك مغونينما اكمن نواني انكو ممها لوبتي اخونا اختون algon men ekalaange devwafa ni'matan iturwe ginawman algon men ede kam govaninama algon men nge maccan oti ekalaange yan algon men shukuru werifu algon men nan ekalaange devwafa ni'mata algon men teduhitun qabuluko algon men nan edevve ni'mata devve farataki yai ekkawant Allah subhanahu wa ta'ala kan algon men qabul kurun adi akiga algon men ge dulun ekalaange sanaya ta'rifuge bastan algon men kiyun tafatiki dhikurtan algon men kurun adi akiga algon men gunantakun algon men kuranji hene ekalaange shukuru rumge alukanta algon men kurun ehinkamun Allah subhanahu wa ta'ala ya shukuru rumge terega mi tim baavsege terega behimene algon men hitun ekalaange shukuru weruma adi algon men ge dulun ekalaange shukuru weruma adi algon men amal takun ekalaange shukuru werum ekalaange wahi korawafe wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum adi tibaminge veras kalaange tibami hunna wahi vevi hinduga adi handuma kurash timaras kalaange tibami shukuru weri wakamuga waninama timaras kalaange tibami hunna taka e niumetan itur ko devwa hushimi ehmi Allah subhanahu wa ta'ala ge wa'udu fulay algon men ekalaange shukuru weri wakamu gawaninama algon men ekalaange devwafa tafat ekin yumetta algon men nan adi itur ko devu ehmi Allah subhanahu wa ta'ala ya algon men iman ve ekalaange ekawonta algon men qabul ko algon men na devve vidisqa algon men na devve ni'metta devwa farataki ekalaange algon men tedu hitun algon men qabul ko ekalaange ya kiyaman terumug magan algon men annanje erun Allah subhanahu wa ta'ala algon men dunya matige devwa fa niyometta nitur ko devwa adi ukhrawi hayatuga wa niyometta ekalaange adi gina gona ko devwan du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men naki ekalaange shukuru weri wa alun kamuga devwun ekalaange shukuru weri wumge sababun ekalaange shukuru weri alunna devwa adi niyometta hasil qura bay kamuga devwun wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.